Apo na pagkarabi tayo amin karon bakit kaslahang nga kompleto tarabi imin o ang kami nga kumansyon sakpay nga iredep me isong adda kami karuba kahit na pagkarabi kada kiti dagos apo nga nag-online ni ading Nina Gemma Ramos Tamani ni Kabagis Minda Almerol. Good evening kada kayo ta Hong Kong. April May, good evening to you. And Manny Cereso. Ayan, we have 27 onlines. Kastamad kini Randy Walat Garcia na yung bagrabiim at kayong kakabsat. Jocelyn Rombawa Abes, good evening. And Mari V. Pugal, also from Hong Kong. Kitang mat. Oreno hantay kagarati at Facebook at ano dalata. And as well as Freshly Ventura or Presyo, Alvin Freshy Ventura. Freshy. And Helen Grace Menor Alipio, and she's also from Hong Kong. And Dave Joy Kent May Bolando Combate. Ako nagatito Alvin Almuete. Yes, and Susie Blanco, Maricel Agbuya Gahete. Hello po mga idol, pwede po pa-request bulot ng ayat. Watching from Doha, Qatar, Agyaman ng Kapo. And of course, hello, karuba na yung panggarabi namin ang Hong Kong chapter 4 na kiduwa ko na ni Kabagis Minda. Na yung panggarabi ito amin karuba watching from Hong Kong, from Niña Gail Antalan Freddy Kala. And of course, Kapsa Charity Lianes, good evening Kinka. And from Porterville ko na Porterville together with Irene Tobra, Rolin Mariano, Christine Cayetano Calugay, Jocelyn Marquez Dingkog, Janmi Sarang Omao. Pa-shoutout po, nanonood si nanay ko watching from South Korea. Wow, tagitaman lang. Umayak ton bigat ag record what time, Sir Adriano Sabado. Yes, tomorrow, actually, dati itong tungamin, I will do it daytime kasi on the following day, at the seminar ko, DJ Zen Hotel for 2 days, so better do it tomorrow, Dr. Diano. And of course, Kapsat Venus, ay adding Venus, na Bagarabimat Kenka, and Monique Delphine Baltasar. May sama niyo rin nga sunata, Apo, para kada tayo amin. Ket ang natikay mo balong English, Ilocano, Tagalog. Conforme kano tikay na nga. Jaja Guillermo na yung bagarabi mga idol watching from Malaysia. Alam mo nga ro, dati umuna nga sunata mi Apo. Lagi pun tayo man, dagiti salunan dito'y Barrio with this peace. Anak anong nga oras? Basta biga? On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing the night across the big ocean until they saw Ismuli Masawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. People meet him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they had done, because Castilla gidat waray-waray man. When Magellan landed in Cebu City, Rahang met him, they were very happy. All people were baptized in the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and warned Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, ordered his men to camouflage Mactan Island we could not grab, cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began at dawn, bullets and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried, another man
mama, do not cry. Tell my mama, do not cry. That's the end of Magellan, the island of Nactan, long time ago, ladies and gentlemen. Eko. Ayan, medyo hanga na saya at sa signal na tapig pugsa-pugsa man. Anyway, naimbang ngarabi po for those who just came in. Naimbang ngarabi tayo amin. And Sir Jano, dati letter mo di ba kini Mayor, so adila tanti basis tan no anang oras kay nga umay dito. Anyway, no gapo di nga ton iti utos nga kuna daw no direktiba anytime we can go. Ket we have 90 to 90 and 88 medyo ag-fluctuate iti ko amin yung iti signal mi. And good evening ni Dagabuyo Dupaya and Nay, broadcast interrupted. Kung kunana na yun. Marud, awanan. Wow. Pag-reset naman ako kasan. And Kabsa Charity says here, John and JM, kindly say hi to my townmates in Canton, Ilocos Sur from Charity Llanes of Porterville, California, USA. Yeah. After lunch ka no? At your most convenient time, Sir Jano. And Babylin, basit mo buya. hindi kasi nga nag-fluctuate ang nagbasa ka. Very nice. Makawan lalot na talaga nga pagkapagka na eh. Bakit talaan? Guarpa, mga lodi. From Sela Maris Bravo, Sotelo Nabua. Kaislin Gray Garcia, hello karubo watching Sweden. Bibilin na bineg, Denosta, Naimbang Rabi Kuya, and JM, thanks ating JM for accepting my request. Watching from Hong Kong, God bless you always. Sayangit, Michelle, pa-shoutout po, kunana. Pa-shoutout po my family Rizal, Santiago City. Dakanay family from Mary Jane Dakanay, Almodovar. Good evening, Karuba from Johanna Belvis. Okay, nga rod, lawakan tayo mati Ingles. Ito yung sunsunata tayo datang rabi para kadagiti masaksaktan no daduma po. Para kadagiti dahugot na. One. One-sided love broke the seaside down, and I took it rough when I hit the ground. That you went your way and I will live by. But girl, you'd understand if your heart was mine. If we have an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You'd feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts, I'd never wish a lonely heart on you. It's not your fault I chose to play the fool. One day may come when you'll be in my shoes. Then your heart will break and you'll feel just like I do. If we had an exchange of heart, then you know why I fell apart. You'd feel the pain when the memories start. If we had an exchange of heart. Oh, time turns the tables, and soon I'll be able to find a new romance.
and then you'll remember my love warm and tender. Too late for a second chance. Dagsang sangit na nga dito na iyak na ako muna na eh. Ay, iyak na tayo muna na. If we had an exchange of heart, then you know I fell apart. You'd feel the pain when the memories start. If we had an exchange of heart, if we had an exchange of Kung ano nito ni Nina Gemma Ramos tamani adingin ko yan ang pagarabiyo request kumantay kanta nga green grass sagot ko nanay ko nga tadyo hospital lang. Wow, agpalaing kayo. Tatananay agpalaing agpembag ka one love you nanay ko kuna di ba? Hello karo bako na naman ni Charles Ed Nabutil Mary Grace Baybayan pa shoutout po ihanap nyo na rin ako ng forever. Walang forever, ha? Temporary lang. Everything is temporary in this world. Ayan. May forever pa kayo nalalaman eh. Ha? Yung office mate ko nga, 33 years old lang and he's gone. So, sa lahat po ng family ni Kabsat Eddie Limos Jr. from Batali, Ramon Isabela, condolence po sa inyo. Kasamot kita parents po ni iti mother-in-law ni Dominador Gonzales, condolence po. And of course, the mother met the classmate ko nga Rita Cayetano and Imelda Cayetano, Junicio, as well as Manang Hilda and everybody in San Sebastian. Condolence iti panagpanaw ni mother yo. Kastamat kini kagiti family ni Manang Edith Tagiyan. Ayan, condolence ako pala kayo. Gandang gabi ating GM kan manang president. Pakablaman ako dagiti amin nga kamag-anak ko Lanuza family sa Ramon Rojas Kawayan Tumawini Rene Mercedes Vizcaya La Union Tarlac and USA. At syempre sa mga Di Guzman family dyan sa Apari, Alakapan, Gataran, Tuaw, Nueva Ecija, Visayas, Rojas at Kawayan. Pareko's nakman manong friends ka nating jay. I always love you by Michael Johnson. Atayon. Salamat po. Okay, for the meantime, atay request ni Ading Gemma para kini mother na. Kahit sabi ko mataglaing kan. May tate ka? The old hometown. The old hometown looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mom and papa. Down the road I looked and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. Yes, it's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, but the paint is cracked and dry. And this yellow tree that I used to play on,
like cherries, it's good to touch the green, green grass of home. Then I'll awake and look around me. Oh yeah. That four gray walls that surround me. And I realize, yes, that I was only dreaming. For there's a guard, and there's a sad old battery. Arm in arm, we'll walk like daybreak. Again, I'll touch the green, green grass of home. Yes, they all come to meet me in the shade of the old oak tree. Yes, to lay me beneath the green, green grass of home. Root nga birthday, ken balay. And may isa pong istorya iti balod dito nga sunata that four gray walls that surrounds me. So sobrang mamimiss nan ti agawi din. Gusto ninyang lumaya, subalit ang pagkakataon ay napakaramot sa kanya. Nagita nga rod na ikaw, nag-drugs mga min, nga rod itata. Ay, green grass. Mary Jane. Apo nagmayat, sala nating JM ko na and Nerissa Palima, nabagarabi tayo manong June na ng JM. And si Kaman, medyo kiam-kiam timatak, nagbabasi man litrahan na datan. Nabagarabi yung manong ka nating JM from Nerissa Palima, agpal sa Apostol. Kung na ate Christine kahit na kalugay para kas manangkel June ka nating JM Timaysa. Aso na ta para tinaganak no kasano ti panagayat tayo kanyada para kan apong ko. Nga bakit nga pimusayan, we will miss you. Madita ka mo kita. We love you apong ko bakit ko nana. Ayan nga Ruda, may isang nga sunata apo siya manti kumansyonan. May isang nga sunata apong isagot mi, kini apong pelang, wino, anti pelang, pinmanaw. Juan taga DJ San Sebastian Ramon, Isabela 3319 Philippines. Ito nga sunata. Medyo emotional, so let me do this now. Once again, para kadagiti awanin tinanang na. Mother of mine, you gave to me all of my life to do as I please. I owe everything I have to you, Mother, sweet Mother of mine. Mother of mine, when I was young, you showed me the right way. Things had to be done. Without your love, where would I be? Mother, sweet Mother of mine. Mother, you gave me happiness, much more than words can say. I pray the Lord that He may bless you every night and every day. Mother of mine,
I can walk straight all of my own. I'd like to give you what you gave to me, mother, sweet mother of mine. Mother, you gave me happiness, much more than words can say. I pray the Lord that He may bless you every night and every day. Mother of mine, now I am grown and I can walk straight all of my own. I'd like to give you what you gave to me, mother, sweet mother of mine. Mother, sweet mother of mine. May isang naliday apo nga sonata para kadagiti padakon nga awanan ti inang nan. Ket ti mensahes na dadya sonata apo sapay ko mata maisublino ko madatay na ipapaay ni nanay na ay dito sonata gayam kat hampay nga pimusay ti nanay na iso nga kayat na nga isubli apo dagiti impaay ni inang nang panagayat nga rod manong pa-request man dadya riribok ti biyag ko kung ano ni Novita Chelselyn and somebody is calling damdama apo ti panagtawag ayan and Jean Guado pakablao man dagiti Tagamuños West District 3 nang nangron na dagiti pamilya Guado family kuno na and Christine Kalugay says here thank you very much and Leia Hortaleza Lakar ako I miss you mama kuno na and of course good evening to adding Isa Jane Olaya and others who are just tuned in. Apo lang wala radio station just tuned in. Ayan. And naimbang rabiyo karuba nakakayak naman natin kuno na from Josie Palma de Guzman and nakita dumahan kon mabasa apo nakiti message na nagpangato damaten. Narod mangtud ka mamot ti sa baling nga sonata balong barbaring no maparagsak tapay dagiti medyo naliliday. Naimbang grabe ti amin karuba mas lalo kanya yung manong June and ading JM watching from Kuwait from Antilinda Pasyon. Sige, naragsak akan ito tayo amin karuba nang ro naman kada kayo manong June kita ading JM. Request kumantay si katibak nang ko isakot ko kadagiti aminan nga agdingdingeg nang ro naman dagiti ay takiti biag nang ro na kinanang ko Lucena Simon nga ag-celebrate may ka 67 birthday na itangal daw kini BFF ko Jovan. Thanks mga idol and more power to your program from Cherilyn Gagala Simon. What is that? Dapat nag-request ko ito ni What I Am Living For para kada nanay kan tatay ko Romulo Josie Nonan watching here in Singapore from Auntie Lenny Nonan. Majay. What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? What am I living for? Sukat nam to dapat sa baling Eddie Peregrina ngarod. Dadya nag-request po ti sigat bak nang ko. Kaya't ko't bumakna
sanikuana ngemi tanta adda ka awan gustek no di seka suerte akon kuna takana yun makapabaru ngemiti kali kagumku sikat imbak nangku bisung tabibig mo arak iti arigo ti ayat nga impay mo balituk apuro talikod kinabakna nuisot kasukat mo ragsakit na sarap ko di kasidong mo talikod kinabakna nuisot kasukat mo ragsakit na sarap ko dita sidong Nga rod, iti tumawag apo, ada iti question me nga surprise. Nga naadong mo lang apo kadag ito'y messages yun dito'y. Iso nga mabaling kayon ti tumawag kat damagin min iti datlag nga question of the night. Bueno, at topic tayo itatang rabi. Ket Miss Q&A question and answer portion tayo apo. Iso nga ununag man nga tawagan ni Dr. Adriano Sabado tay ka man isuna ti gundaway nga kumablaaw apetengkom nga eh yan tawagan man ni Dr. Adriano Sabado tadaw kitantaman no kasanumot isuna nga kapatang iti ere itata nusong batan na tayo. baka titawagan na ka anya oras nga ako nabigat ko Nah, tama di sumungsong bat. Okay, good evening, ading. Ayan, sa amti sumumpat. Ayan. Ayan. We're live. Amumotan nga dati nga portion kat pa nagtatawag kasi katina pagtripami nga tawagan ito tangarabi. Agsaog ka. Nagtuturo ako. Boses na pailaan ka makatorturo. Tatay hanggang nga makaturturog. Tatay si Kateda Masapulon. Yung nga oras kung kunam ita. Anyway, sino ti kayo ang kablawan ito ta? Ato ti taga Hong Kong nga dumdum nga. Kita man no kasano kalaing ti memoryam no mainaganam. Dagiti taga Hong Kong nga napantapi na share di jay. Go ahead. Nagapuwa ginatayan. Ijay. Jason Sebastian. Sebastian. Ganda ka ginatay. Ay kaadan to na tapapan si Kaki di ngay. Sino din napanan di jay? Di na naidita ni Nanapilang. Kani. Talo ko nang tatay. Ni Jepay ni Jeronimo. Ay sulatin nagapak tatay. O nga ron, uri good evening lang kini kabagis min data no medyo maragsakan madagita di Genti Mongkok. Maragsakan madagita di Genti Mongkok. Ay. Okay, so good evening. Nembang ngarabi imbakat. I love you so much. I miss you na. Okay, bye-bye, mama. Chip. I love you todo. Oh, di ba?
Kumot aki di sige. Adati damag ko nga rod. Adati damag ko. Ka? Adati question ko. Okay. The question of Kat English. Okay. Okay. When did you fail your mother when she was still alive? And what? Sige man tata. Ala, Diyos ko, nakadadaw mo atan. Okay, nagsimple. Nakadadaw mo nga namin anong mga female. Ay, may salaang. Anya ti, The greatest love of all. Katno nga pinaay ni nanay mo kan anya, ti panang paay mo kanya na. When there was a time. Apo talagi po natin napalabas. Na simple. Alam, matik malagi. Siya kada malagi kung may Mabisto isa. ka sir, mabisto. Ada malagi kung may Pero ang isa. pinaka-remarkable. Okay. The remarkable. Pero pinaka-remarkable na pagkapaay ko kanya ni mother ko kit idi sinuway ko so na agsarding ang agiskwela. Oh, that turned out to Dadya be ti good. pinakapaay ko kanya. Talaga nga madina kayat nga eskwela ka idin. Yeah, that's it. Oh, kita man. Correct. Anang nga tanga po because But it turns because of the hardship in life, wala na kasi saka nabastusak garod ide. Nga na. Okay. Sa bagay napintas mo dyan pa nagsoy mo ta nagpintas. Nagpintas siya. Nagpintas siya nagbalinan na and my friend Jano is now a doctor. Ayan, isang Naman sa beauty, psychiatrist. Naging disobedient tag gaming kanya dang. Adyan Kasi lang. katulad ng mga kapatid ko, naging obedient sila. Ako lang ang hindi. Ako lang ang swell daw na anak, ganun. Okay. So, doon ko na feel na talagang na dismay ko sila dahil sa ugali ko because I always na sinisisi sila kung bakit kami mahirap, ganyan. Bakit hindi nag-aaral mga kapatid ko, pati ako hindi rin mag-aaral, parang ganun. Apo talaga Sinuway ko sila. nagliday sa ating rabi itayuan. Anyway, thank you very much for answering our call. Sa garod, but it turns into positive. Well, positive. Diba? When? And then nakita ng mother ko na nagsikap ako and then nakita niya then yung pagka-fail ko sa kanya, it turns into success. Diba? That's inspiring that ang story. And again, thank you very much, Kapsa. Dr. Adriano Sama. Thank you. And Pero tayo suble. Apo? Isang may $49 sumal? lang kan. Into no napigsan to man kita saksakan mo $649 lang kano ticket. Ticket. Anyway. Dito gutak bisikletan. Sige. Bye-bye. Okay, bye-bye. Thank you very much. In regards sa mga taga Hong Kong, FDD Hong Kong chapter, good night and we meet you there. Okay. Bye. Okay. Dito po tipagayam tayo ni Dr. Adriano Sabado kat nagpinas di sumbat na dinamag kuno kaano na pinaay ni nanay na kat di ngarod ti sumbat na kat ngarod dagiti ket na apong i-share met iti stories na nukat no na pinaay dagiti naganak na ni nanay especially di nanay na tumawag kay lang apo mabaling kayo mutan apo nga kumablaaw after that ket dagiti ngarod ti may sapi nga sonata. Nagtarakid pukis mo, nagtaer ti tapder mo, nagtakel tamasals mo, burburan pa'y barukong mo. Kabutbuteng day talangam, pati tirong apandaghalisian, nunagnakan ti kaaduan, talyawan datapusturan. Kaaduan ababai arapa abda katrabii day tamat jo abagim kaay ayuda apermi ngeman yan akiktutmi tilaing mo ng pili sinarat mo tay babai anong perdit kinalalaki Sino ti pandiling kinalalaki
kadulin. Aglaba ken agkupin, agaw awir kapay ti ubin. Agplansya ken agsagad, agpisok ken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Adu kanok pinaspasangit mo, inararan sang pinanawan. At dapay tinagsamal na matinga ikalaysang. Adik na paikat na dalisan, inalampay aninang. Anya tata, tirupam nakasarak sunat na bakna. Sirok ti pandiling, kinalalakim nakadulin. Aglabakin at kuplin, agaw awir kapay di ubin. Aglansya ken agsagad, agpisok ken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Nagmayat abuyaen tabagin pa iti agpalengken. Agugas tinanganan ken agsibug ti masmasetas. Adamit tay makibarbartek kangin kalaat nga agtaray ka. Addaytan ti tudo tasalapay kumabasada. Sirok ti pandiling, kinalalakim nga kadulin. Ang labagen agkupin, agaw awir kapay ti upin. Agplansya ken agsagad, agpisok ken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Sirok ti pandiling, kinalalakim nga kadulin. Ang labagen agkupin, agaw awir kapay ti ubin. Agplansya ken agsagad, agpisok ken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Once again, you are watching FDD Live dito yung Apo Facebook, and please do share our videos tapno ado amo ti agbalin nga audience tayo mat makidinlanggay kada tayo aglalo dagi tay Tawal lang akong tumawag ha. when and adding request ko man dito God gave me you, i-dedicate ko ti family in Baguio City from Igorotac, Geneva, Switzerland. Thank you very much kunanani Igorotac, Geneva. Dapat may sa dito and Josie Palma de Guzman says here, adding June and JM, pwede bang mag-request ng God Gave Me You? Idaton ko kadananang kentatang ko, kasamad kadagiti kakabsat ko tita si Namar Norte, San Mateo, Isabela. Million thanks and more power to your program, Kunada. So I'm going to prepare God Gave Me You. For the meantime, mabalin nyo na po ti tumawag for those who want to create live. Lorna Domingo Lorenzo na magrabi karuba. Kuya kablaak man ti panagkasangay itani manong ko Pedro Domingo. Gataga San Manuel San Mateo Isabel Agya Manakman. God bless. Watching from Israel from Eagle Rock. Watching RH Ramon Birthing Center from Gina Cube Reyes. Good evening kada kayo ita po Rural Health Unit iti Ramon. Sabi ko mata ato tayo mapaanak yun itatang ka nito. Sila sinumata dito nga naka-duty. Good evening kada kayo amin. Hi Uncle June and Manong JM, this is Charm. Hello Charm. Binulod na kanong yung cellphone ni mama na. Kablog man namin titaga Cordon Isabela from Michael Paul Buukan.
Okay nga ro, datay nag-request apo iti God gave dato me tawag you. niyo. Dato mo tawag. Okay, let's give way to our new caller, Jeffy Villanueva Escanio. Good evening, Kabsak. Good evening, Karuba. Yes, good evening. Anamot iti description teglawlaw mo ito ta. Dati nak Singapore, Karuba. Yan, and Singapore is a very nice place. Kaya may mga madanon dahil takot. Ingin dumanon kay Katoy. Ang arod, anati may paimi. Mabaling nga kablawan ti taga Rojas Isabela. Please feel Ti free when. kapsat ko. Okay. Ni nanay ko nga Floresita Escanio. Mhm. Ni manong ko. Aha. Ganti United de Lucandia, Sorority and Fraternity, ti Chag Isabela. Wow. Awanin manong. Adela, ket atay damag ko ading, mabalim mo nga sumbatan. Ayun manong. Sige. No kaano mga pinaay ni nanay mo ken ana nga banag ti panangpaay mo kanya na. Ori da kasimplianan nga answer no madim kay ti dramatic. Kat na mga pinaay ken apay. Ayan. Sige, sige. Na-failed ko ni nanay ko iti nagsikugnak nga nasapa. Oh. Agbalin ako mga agbalin ako mga pangarap ko idi nga agbalin nga may isang army. Pero na-failed na. Nagpas ko dahil iti training pero na-failed ko na napaay ko na ta kaya't na agbalin na nga bilang army. So ayun ay sabay nagsikugnak. Oh, and how did you recover so na di day? Manong tadamot ti napindas ka tarap. Kinatungtong ko na siya at doon kuna agabrodaklatan. Kasi niya pumata manong kat matayang ko. Oo. Nagtatana Hong Kong manong. Napanak lang ti Singapore. Okay. Sige nga ron. Nagmayat nga banag taorin no kaskasano kat napatunayam nga okay latang. And I'm sure kaya na di apo ko. Ay, win man. Dahil katata, dahil talagang handa nga kuanti apo ko talagang mas importante pa yun doon magkaya sa digiti anak na mas alagaan da. And with that, thank you very much for calling. Chagi suna gay manong mabaling nga kablaw kay suna manong. Okay, go ahead. Mano tawonan? Puji Chage, Robbie. Innam ti tawonan manong, Robbie Bakay. Love na love ka ni mama. Okay, yan. Wonderful message to your son. Okay, thank you very much for calling ading and dating aruden iti sonata nga isagot mi kadagiti nag-request. God gave me you. For all the times I felt cheated, I complained. You know how I love to complain. For all the wrongs I repeated, no one was to blame. I still cursed that rain. I didn't have a prayer, didn't have a clue. Then out of the blue, God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel, and all that I'm worth is right before my eyes, and all that I live for. God gave me you. For all the times I wore myself beating like a favorite shirt, all wrapped up in that hurt. For every glance I saw half empty. Now it overflows like a river.
my soul. From every doubt I had, I'm finally free. And I truly believe God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. In your arms I'm someone new, with every tender kiss from you. Oh, must confess, I've been blessed. God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. Okay. Ika man pa tumemplo ti pang pa lamiis iti Karabukob and okay. Once again, thank you very much iti caller tayo. Medyo madi nga sanay apo nga naliday iti tungtungan, but anyway talaga nga it makes sense talaga mga nagpintas apo nga iti topic tayo. And agor ka ingatok mo dito microphone medyo nababa. Wait lang apo. Ayan, okay, medyo sound check, sound test. Ayan, okay na. Naka-level kanya ako ni John Macnamdam at Bitin Iso na. And Taiman 7 inches ko naman ni Maymay. And nagkara ko na ni Marites Marquez. Hello, watching from Malaysia ni Merlin Jane Clemente. Ayan, and Bagitiket na pa ako nga tumawag kahit ma-interview. Ayan, please feel free. Amok nga medyo maalangan kayo, medyo sensitive ajay question tayo, pero dahito yan apo iti kanito nga mabalin tayo mo't nga ibalikas ajay nagbiddotan tayo, idi kapanpanuwagan tayo. Naimbaga ang arabi tayo aming kaaruba watching here from Hong Kong. Kablawa man ipapang May timay ka 69th nga pa nagkasangay na itang aldawa. See you all soon pang I love you, I miss you. And i-request kommentay iliw kaaruba. Thanks so much from Merly Avero Britannico, and we're sorry for that madiming piyesa data iliw kabsat. And Dominic Franada Camus says here through the years mama manong ko salamat. Ayan ket Lauren Libaw says here naglaing talaga idol FDD kung kunana. Oh, that's it. Ayan iti mabalimbilang kansyon na po dito through the years nga request yo. Ayan kabayatan tin panagurura dyan nagtimpla ti kape. Sige kansyon na nga rod. Kaya once again into no Domingo apo ti pilot episode mi sa J97.7 Sweet Radio. Agsubli kami ti programa mi na 1 adda kami manen. Ayan from 12 to 3 p.m. apo dita agkikita tayo dita ket customer lang Facebook live mo lang simulcast siyempre iti FM stations ito Santiago. Ngayon dati nag-request iti through the years. Ayan. And good evening also to JM Peredo, Nick Bayawa, and May and Jubeth Lopez. Good evening kada kayo. Dahil tingaro din na po tayo request yung through the years.
remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear, me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I've never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what love's about by loving you. turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through. Mana? Okay, may sa oras lang po ti inyalat mitat tang rabi ta nasapa man ti sir ko nabigatan isong itid mi kada kayon ti maudi nga sonata mi para itid nga
episode May. And again, dahil iti mano yung June Sariales with John Mark Pastor. ayan, saying Good night. and God bless everyone. Agyaman kami apo kat patasin maman ng online no bigatan kasi mulang oras alas 9 hanggang alas 10 katigiti kami napagan dagiti request na apo padasan tayo no bigat nga paganda kita narod dahil iti mauding nga sunata mi Watching from Ilocos Sur, kuya. Kung ano ni Ate Ella. watching from Ilocos Sur. Oh, mamati ka. Hapay nga nakaawit ay tanong nakaawit man di pala Manila iso na. Aji man ka. Aji. Nagmeta niya nga iyaman nga kanta ka. Okay, for our last piece, here's something from the Platters. Platters? Kaya mo from the Platters? Okay. Yeah. Nagkanta ka Platters top tayo. Ay, madigayam yan. Sa baligayam Sa yan. bali nga Platters ni Jake kinatan. Okay, para iti mo din nga sunata ang arod. Gianmarca Tirwemon. Tiro. Bye-bye. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Only you can make all this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make all this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. One and only you. Okay, once again, good night and God bless everyone. See you again tomorrow night. Bye-bye.